لا تدينا ورد يأسر وزي چومه پیشاوانی چیوانا منی گوهم گوهم خودی که عزیز چومه دیار بر مرگ احمد اله بره دستگی من اگه چه برام مقصده نمید گو وسیله تاقیب خوی گوری چاوی سری منو ترجیای والله حداني سوي قداز ما دامال عليه ونزد ساق بالدنيا استجار وتجار عندك كلها قشينا ولا قرموسي ميتنا ما دسو بيا مزلي مركز سليمان بخوي عندك كل قاقراني اخور بنو تجاج لي مدرنا ويا خال منيت النزاني برخي بابي منو بخودي اشتراد بيبت النزاني عند خداي مزان القزا ساسوني تقول فرار ومعكم واشقياني الجياي خرزادة تشرا بابي علي وعبد الرحماني تيل كلو تقري عويزة تقصاص سريك وجك بابي جندرماني تيرو كتي دشتا سليوانا عند عبر خريبين الناس تبدأ استخواقر بخيني بابي ممدالي لو نامين يدقوا وسيلة تاقي غير بني شرق المجيب قال قل قومي النوالا غرم سيل صدر شي محمد غربن وشرقران روقايني مرا قلا غدي بسي قلا ويا بكتا دري دري مالا اسمايلي بروق وهمر طالي قومي خاين عند صبر حجي يوسف ششفاي امين زيني روزني چندكو چند روجه واقد يا بري خدان يدنجي قولو ديار بكر تلك دان مركزا في فارقيني عند عسكر كي قران لاني سعال چاري شبه وبشودا كتي نوالا قرموسي ساتار شي محمد كاني قاتموا شير رشو دورا ماقول مالا بابي من ربني قرتنا كوزقو كميني خدای مزانه خلیل مالا ناصر پایا کی دلو دینی چاب خوینه دست خدا بیشنی تونگش دست جندرما کی دستینه بسه دنگا بسر برخ مالا علی داد کرگازی دگو لاو زیبوی کم کمینه میرایه جوی اسکره گران نبی آیرو تچارو مکونا وش دست متنینه دگوتن دم بره دما کو جواتا شیورکا چید بو دنگ بیش کو دنگ بیش یک شاهی دنگ بیش دما کو تپینا سکرین لسر جوات درونشت انگو دنگ بیش مازن لهر تم سر جوات بو جا برنامه آواز زرین دست بید که هر دنگ بیشی ام دما کو تنن تخن میوانه و ام بتنه تنن ام بجین و هفته شاه دنگ بیشا اول هم بر یعنی دنگ بیش ما همیشه هفته بقدر ترن لگوری ما هر دنگ بیشه که خودی چند دفعه خودی درد که و چند تین زمان جمره اشتهای دنگ بیشه کیه ام جاردی برنامه کل هم بر ونه و هفته جی میوانه گلک پیجه بله هم بر وبه اب خوب دناسین همان آوای جهواری خوب دناسین تنی بازار ترام انا که گوندوار کو در به ترکی ام ببجن دنگ بیشه که ام خوابی گینه ام بکاره بکن میوانه و یا جمره گرینگ او ایروجی به ما بسته ام هاتن گوندک سکنین لوی گوندیجی میوانک گلک پیجا اول سر اکرانه و
میوان آوازن زیرین به ام جارک تبجین بخیراتن برنامه آوازن زیرین ما مستعد بخیراتی سر سرا سر چوات الساقبي شعبي بني خدي رحمة خلدي وبابي ام بخیراتن اصلا ام هاتن ام خيراتنا ومسر شعباراتنا یا گرینگ هاتنا میل جمع هوا ام بيجن جبوناوی ام گله کیف خوشن چخاص ری دور بدرش بفرق ناکه ام خب بگینن هفدو ام بو کارون هفره هنک تسته باش پیش بخن یا اساس اوه به ما واسطه هنک هگر کو تماشاوان ما ایرو کسی ما تماشاد کن سر اکران ما تناز بکن دویت اچها ناز کن کاری خواب دی ناز هیچ مرا بله از فايقم بله از كفيفي ما عشيرة من بكراية ام تشلكيني قبيلة ما ام باغلية بقوز لخبانة وباطمانينا ام لفي قندي بالصد صالة ام بابي بقالي ما ام لفي قندي يا شاميش بونه ام لفي دري بونه دوام لي ما مسلم ام بزیم مالبات به توایی ناهین گند جیاند که نوسا باجر مالبات یان جنب بيجي زارو هر وقت رهنا اري زاركي بهنا ولا الباجير جي هنا الاسطنبولي هنا العنتافي هنا نقوم بلا بین هر درجی اري بلا بونه هركز شوي شخورة عيش تكن لیج بود جها اساسی افدر ام تجربه در ناخر ازو مالي عم لفر معنا نوسا انجي مقدس مرة افدره گلک باشه واري. جیانا وی درجه حمود داری خوشتره جو بار خودش مرة جمع ايه ياشلي رزعب خوشتره راست ام ویدی کن عمري و جیانا و هر تم خوشی ببوره هر تم لگور دلی ببوره هر كسي ام ببیجن هگر کو ایرو ام مابستا ما بوینا میوانه تا دما کو هم هاتی مهنک خال کرد مگو ام خازو خواه بگیرن دنگ بیجه خواه ناوی تا دان گو آبی فرق جی هیا وین بچن ویره جی برنامه پیش بخن مگود ام تشتک بسات گرین ام بچم آبی فرق ببینن ام هنک صحبت بکن و هنک سترانجی گهدار بکن سر شعبار سر چاو نیشی ممنون جیانا تا لورا چاوات چه ام ساستره پرسین خودش جيانا بلفي دري ام معمول نين بون ام ايش چي بون ام شب چي بون ما چند سال بري تتون داتاني وما حيوان خوي دكر ما قنم توب دكر يعني ام بچيف چل غيره مشغول دبون بله نهاد duruma var çava peki nahajın tütüne cardi خده ناب خده بدفشتوني برداية زاروك چون اسطنبول بلابون چون عيش ميش ام جلفي دري سي چار حب چيلك خوي دكن قنم من بي خود توب دكن جيانا ما باش الحمد لله خده إدارة ما باش naha kesi ام جي دارا خو ممنون نسيبي ما ام نسيبي خو ممنون الخلاي نسيب بده چن نسيبي بده ام جي ممنون لا قولي برنا ما سبب وزي بدياري بازي دا شودي دكتم لكبري شطاي دا كلت يبسي كلابي بكبي دبي دري عشيرة جلاليا دربك داني لبجدو بالا سموي خاتي سواري غريبي دا نابو دنگي كشتنا سموي خاتي سواري غريبي كتينا وعشيرة جلاليا درباز بو ينابا هرسي مالي مميركاي دا وزي بالشبقة سبيرا لبرسل سواري غريبي رود نشتي مبارا خداي خوينا صورد نقطي سرف الشكاي لبلي بازارا ملر بسحرا سري سبيرا زل برسلي انا خوشو برينداري مالا بابي خورونشتم كتم تاي قولولو معقولو وقت دنگي نالينا تتي خوا مناي برينا كي مربني برينا ميراتا عين اليي اجسني سبيدا دمنا دم الحبنا قراي واغلمي جاء كولنا برغي بابي بنو بني دقو وانينا وانكي روجي صد جاري اشترى نقوت نيارت يا ميركي جلالي نكي نيارت يا ميركي جلالي جمو بابي مزيدي نيارت يا ميركي جلالي ريشا كوتي تي درد بدر مار براول جاري بپيدا نكلو abi fark nahad bejin ku roja me iro de henek duruma çandını yapacak ne başa jiber bejin ali karina dayin henek zor zahmeti hene lehela ve raş çavana بخودي آلي كاري تنه هرچيش طرف دولت ديبا آلي كاري تنه
herkes bir imkanı xud ki çıbıkı bir imkanı xud ki. Ve gandhi millet fıstık deteniz xura bir imkanı xud detenin. Gönlüm ve mesela bir imkanı xud doğdukun. Yani te desteka devlet detin jimara. Bu tapiye wan her zaman ki da tapu jitinin. Bele. Naha gund bi tevayî bê tapu ya Musa bijin. Valla hema be tavayı be tapu. Tayyi hindike. Ev sedemek çawa çetkene ji bo çandiniye ji weret basteng an Na. nabasteng. Na valla bu çandiye jmara astangi dernaxı. Lebele u desteklemet tenne ya. Ardu men tapu nebune. Gün orman. Zamanda ku orman bu. Valla vega orman nine. Ne zamanda ku orman bu her ser vi zamanı için. Bele. Abi fayxnek me behsa jiyana tekir, jiyana gund kirde. Çawa da bara xwed ker wekeri tirik. Em na hinek werin ser dengbêjiyê, hinek ser dengbêjiyê jî hinek nîqaş bikin. Gelo em bêjin nasîna te dengbêjiyê bi kêre çêbû, çawa çêbû, bandora kê li ser te kir, te dest bi dengbêjiyê kir. Xwedê dengbêjiya min bandoriya dengbêjiyê ji xwe giştekî me ji banda helanîn. Bele. û li vê çewra me de Hecî Mihemedê Xato hebû dengbêjekî zaf delal bû. Dengbêjekî yanî bi şertê xwe bû. Cînarê me wivay li holê dima, em pismamê hebûn. Kilamê wî me giştek êwî helanîn. Mihemed Salihê Beynatî hebû, belkî we navî sah kiribe, dengbêjekî qenc bû, zaf delal bû. Xwedê me Mihemed Salih wala me nedî, yanî ne ku zû demir, ne zû de yê. Ya me wisa nisîb nebû me wî nedî. Kilamê me giştkî êwanin. û tabî dengbêjî jî yanî însanekî ku jê hez bike, hinkî zeka wî hebe, eşqa wî jê tê jê hez dike, dengbêjî ji xwe re digire. Naha pê fex tiştek viya weyî heye. Em bêjin mirovên îro yani bin rojan dixebitin, qelem, defter dinivîsin her weke lê tirik lê nika ji ber bikin. Lê berê em bêjin dema ku hundirûniştin we qasetek ya dengbêjek guhdar dikir. Ve heman avayî hemû ek carê de diket mejiyê we de. Yani ev hinek bi hundirek çawa ava dikir. Yani niha tikes vê raşê zû zû nika pêk bîne. Wala rast ji xwe vêga ev dengbêjê me zaman vêga ji xwe te bi yazî yaz dikin. Ê wî çaxî bi Xwedê ti kesî yazî yaz nedikir. Her kesî dengbêj di qafê xwe de digir, di mêjiyê xwe de tep toplamîş dikir. û jê re dêmekî mereq bû, ji xwe re dikir mereq û eşqa wî jî dihat, kêfa wî jê re dihat, Xwedê di mêjiyê xwe de tep dikir. Nixwam bêjin Ne bi yazî. eşq û merex dema ku hebe Ya tiştek ku mirov nekare biketine. Tu sal Tedî bêjî. divê Xweda gotî li te ca dil min mirat. Bele. Dêmekî aynî wisa ye. Bele. Niha li gund ji bilî te kesî ku dengbêjî distirê hene? Nav Xwedê tinin. Tenê lê Navra gundî de Xwedê te di hîna. gund tinene. Niha ejmara gundê we çend kesin? Çend malbatê de dirûnên? Xwedê vêga heye dorê pêncî malî heye. Pêncî. Yalnız ku teb li vir bûna bi Qur'an belkî 150 jî heba. Zaf çûn, kes nema. Hemû belav bûn. Erê Xwedê hemî bela bûn. Bele. Peki nava gundê carna hûn bi hevdû cidvên hin dengbêjî, stran, kilam, şevbirka çêtkin an ew derfet nînin. Mesela tediye bigom dengbêjin em kilama divên carna zarmarê gundiya tên. Xwedê carna ji gund min dê başqa jî tên. Mesela sadece ji bo kilama tên divê şika ji me re kilama bêje. Xwedê hinek jî me dawetlî malê dikin divê qedrê Xwedê tî şewerî ba me em çin ji wan re divên. Belê wala tên çawa mesela gundî jî tên carna tên em ji wan re divên. Yani tu bijî hem nava gund hem dervê gund jî mêvan tên. Erê wala dervê gund jî tên dibêjim û nav gund jî ku bên dîsa dibêjim. Dawet hebin mesela em tedî bersaz da em dibêjin ga teklîf dikin me dawetlî dikin em dibêjin. Ew de lêlê zerî kumarê min got te çi kir te çi nekir serê vê sivê xîza mal xeraba te çi kir te çi nekir te rabûye di rêz û sêrêz xolê zêra li ser aniya kêlî keber jî lew dirê ka geçir mekir te cêr û satilê xulanî qesta gola qablo kanî kabilê mala me kir zalimê te milê xul milê min dabû en nizanim çima te silav û kilava rebê alemê li min nekir lêbû هندك
هند قولا وقبر بعالم نش بيس يا جاني تبو نش باش يا جاني ببو نش خرت يا مالا بابي نش خلص يا مالا بابي مبو حميجة ترصى فصاد وشيطاني قندي قريب ومسلام نتنقل تورزي شبراوات جمي مراد شتي نابي آبا في داوي زي سرق وبشوم بمسكي بماوري بخدا كبشو شاكي جاوا في قلابي تورا راموساني كش تاغما سينغارو برا اجي شفتي ما مقاش يا ناقي احمد يشتر زي حاكم يجاني بكرم كي تشخر بقر الباجا ميري وكازر على في دنيا راموسانا مكاش كشتر شتر جوي سلاوي لو اخا دلو لو لو اخا Evem bejin bi tevayî çend sala tu dengbêjî distire? Çend sal çîbûn? بخودي 30 سال هي 30 sal. Temelê te çend sal e? والله تملي بشيست Şêst. Em hêvî dikin xwe temelek mastir xweştir bide te. Yani em bêjî 3 salî pê de te deng ez اولا بلكي dengbêjî زياده يجي خودي زاني يعني اما افسي صاري كتبي لهندرا للجباتا لدعوتا لواد برقم راجي ادفيمها افسي صال هي 30 sal tu dibêjî. وكي دشي برياويجي بدقو طبعا بري. شاخيم زار وما هنكي شرم جي تكر Ne aslında dengbêjî niha apê fayextama ku em ser sedkinin bername ava zênî de her tim em tenî ziman. Em bêjin ki bila zarokê me hîn bibin. Çünkü dema ku zarok bi mejî ji hin tişkirtina re daha vekirî ye. Daha baştir digire, daha baştir fehm dike, daha baştir mejiyê xwe de digire ve berdamamiya temenê xwe de jî her tim zindî digire. Ji bo navê em bêjin kesên ku eleqedarî wê dengbêjî çanda wî re hebe dibe ku destpêkê hê zarok hinek dîtirek bala zaroka bikişîne ser dengbêjiyê. خودي راست خبرات تي يالس تف فيداكي كسي جدنگ بيجيه نديه يعني ملت خوهيناك بقرآن اگر كو فايدتي هوايا ومثلا ما فيغا ازملو من فيد دنگ بيجم اگر كو بقو تناولا واي مليارك فردان في دنگ بيجي بخودي ايه كو دليوي هوا وي بالشوارو باتا ويبقوا تاشك اجي خوين بكم çünkü فايدتي هبو با قربانجي با فايدت Yani بيجي em vî awayî bêjin كاس دي خوي درناي rast e xwî derketin kême كيم û heman awayî em bêjin sazî dezgehên ku bikaribin vî karî ve mijîl bibin jî kêmin. Heger ku saziyên me hebiyan îro xwedî derketin em bêjin çanda dengbêjiyê hebû ya xwedî derketinek baş derketî biya pêş wê çaxê hem hînbûnê çî biya kesên behtî biyan derfetê behtiya nava kirin. Rast e îro kesên ku mesela dengbêjî dizanin dixwazin bistirin lê nika karê xwe tevayî bikin ev. نا نقار السري بسك Em çekinek ev kêmasiya lavazî wek te gotî hene em hêvî dikin ev kêmasiya ku hey şolê rabe. Yani ان شاء الله sazî dezgehên ku heyîn hinek dîtirik bala xwe bidin vê mijarê hinek dîtirik ji bo pêşxistina vî xebatî hinek taybetî hinek xebata bidin meşandin. Zaten ez neşaş bim niha li Amedê hinek xebatên bi vî awayî tên meşandin. Yani wek cihek saziyek hatiye vekirin. Li zarokahê piçûkayî de wahîn dengbêjiyê وان dikin. يدكن Ev saziyên bi vî awayî heger zêde bibe em barkê çanda me jî hîn baştir yê xwe pêş bixe. Vê mabestê apê fayek em bibêjin jiyana gund hinek me got ser dengbêjiyê hinek me got hinek me xala te jî kir. Hinek neva dengbêjiyê de ku bername berê me kirîn jî me hinek ev tişta anî ziman çîrok an jî qewl tên pênasekirin. Tu wa jî dizanîn an tenê tu kilama dibêjîn. والله مواجه انت زانن طبي هذاك جي قول هنا اول نافروكاوي تشيروكاوي مسلاوي تي قوتن وددوره بكلام تي قوتن Enha Ew cihane. dema ku hûn civatkê de hûn dirûnên hûn ve hev dûre dibêjin an ten hûn kilam dibêjin. Çûku kesên ku îro tên em bêjin dengbêjiyê dixwazin hîn bibin an jî dixwazin guhdar bikin tenê ji kilamê guhdar dikin. Yani qewla wê em bibêjin ya da çîroka wê stranê kêm tê vegotin. Ev hinek li gorî te kêmasiya ava nake çûku stranê ku tê ava ناولو kirin. خدي هناك انسان مثلا هو قاسي كود خوازم مسلاوي نافروكاوي تشيروكاوي بيغوتن هو قابلكيش كلامي حزناك Rast e. اه İşte mi ji bo navê got yani نافروكاوي كوتي قوتن دها بي خوش dema navreka bê gotin اري والله wê çaxê kilam daha başta dirûnê cihê xwe de. اري Lê em bibêjin bername xwe de em dixwazin hinek vê pêş bixin. Lê ku dem ji bo kin e
ام هنک دیترک و مجارا تخن روجف ام بجن بلا بیزانین کسی کو دنگ بیجی و علاقه دارد من کسی کو خوازن هیم ببین یعنی جی ام ببجن بزانن دنگ بیجی چیه بلا واتشتا بزانن هنک جی ما بستا و برنامه جی اوه ام کاری بیا وای بجن یار کنیم ويدا ليلي كني جبونا خدي ناوي تنزان مزيج حزرت نواد لي غرابي جيب فلان وبيبابو واي ظالمي خداي مزان بجنا تزراب فناي شاخي جيج شاخي قلا انو سيبابو ويلي ظالمي بسي قسما قرصوز وقولو قراري تتمامي يا زي ترقات نادم حتاني لسرجاني پایان بقاصد بمد خودی شای ملک شای مردم دکچ گد گلاو گود ناو قضا دناو بلاو دناو جانسز و مرحمت بکش کلا قام راب ساعت چار شوی دا وقت کوتی شندو نمد میره مبیج در داز پیرکم دارش کستی می گلو ویج حاله متجواب لو آخ da yar 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 knim دلیل کنه جبورا خود بهار مدی با کوچرا زوزان باوی کنام چه ایران دی وای ظالم پایز مدی خبر درا داودو خلید گران دی دلیل کنه سالا بار بی چاقی تقیز بود مالا باوی دا دوستا مبتنی مدی کنه مثال کتی تورا گوتی شندو کنه مدی میرا گندیانو مالیا درو جینارا او حوجه قمت حاجة ميجوكي خلقنا بدمي جان دي آخ دا يار 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 كني آخ بجن زراوي ورتبوي مالا بني واخ مالا بني ناوا مالی دم ببیشن جانا توش مالا خارجی دویجی سترانه کلام دنگیجی جانا الماليش دبي كيف واش هوا جرتي باش كيف واش دبن هري والله زاركي بجانا تكليف تكن دبي باوش كاش مرة كلام ما في ولا جارنا دبي جارنا نافي هم بوينا واه بك اوجي هندبن مثلا ما تدبيجي نا خدي كوهين ببن تنن نا خدي نكو تاني او غداروان اما صاده سخوته بغداروان نك بو كوهين ببن ام هيفي دكن اوجي خوهين بكن يعني تو جواره در فتگی يعني بجن ایرو خوازی هر مالباتی که ما دنگ بیجک هبیا و بکاری بیا دنگ بیجی جواره بگوتی بیا چند دوا جواره بگوتی بیا راستیا کوجیانا دم بوری جواره بگوتی بیا همان آوایی هشمندی یک جواکیش بواره آوا بکری بیا تا گوت هنگ دیترک ام ببجن دنگ بیجن کد ایرو لإله و در دورا هن چند دگهین هفدو هن نجام هفدو درونین هن هناك صحبات دكين هن ستراني خد بيجين نابجين ولا من جارنا تشن الحي او بهار كولتور مركزي كما هبو ومالا دنگ بيجا جي عول هبو ولا مالا دنگ بيجا قرت الفيقا صازية كما بهي ولا من تشن جارنا هبو دني دبينن مثلا احمد يكي دحبي كوتشرن عبد الله وعزيز عبد العزيز ومحمد صالحي ما يقويني بو دهاتر ور حاصل نداح بالودري دقيش تنودني ولا مشهوره تقوت ما نهاجي هند تشنوتين بخدي انا جم تشنتين هما تديك هو ابن خوشين هي برنا ساغلقليه امجي هنجي هناك ترك جي خدا دينن جوينا خوشيره ام بيجي جيانا غوندا زاتن پر خوشه يعني جدور بازار قربالخ و نخوشی چگو در قربالخ تدا پر بد نخوشی داز ده خو بلات که باطمان هنکی سخنتیه هناك بسكري باطمان جي انا جبونا بيت بيجي بيدري پک ما مستم بيجين گرتنا سازی تا گوت işte ام بيجي مالا دنگ بيجه بو هات گرتن اوی هناك
باندورا خو سر خبات چاندا دنگ بیجی یا ام بیجی اله دکه یعنی آلیه نینی ده بری هون لحظه جو دماین چون باجر و دوگان بچه مالا دنگ بیجا کس دهاتن چون اما ایرو او روش هنگ شغله رابو يعني هنگ ولا ناول أو سخنتي تنبو نفس ناول أو سخنتي تنبو حتى لي كو أبقى نابي تنسر بلدية سخنتي تنبو يعني كسكينا داخلا نذكرها اره بشتي كو ام بيجن أو او نابي در تنقرتن عندي هو قاس يعني او جه قوم بلهات قرتن ام أو بيجن جهات قرتن أو جهات قرتن بيجا سازية كي لوكي فكرنا الجابي أم جانات شن باها ودري قاوا يجابك أم غازيت كنم شن باها بله ابي فايق ام گلک سپاس کن صعب ام گلک کیف خوش بون صحبتك خوش ما به رکر ام هاتن مجی هنگ ام هواک پاکش هواک تمیز کشاند نوا هناو خو و همان وای زندی بوین اوجی ما بناوا خدا حس کر ام گلک سپاس کن جو تلفن تا برنامه ام هیوی دکن جیانت تا هر تم خوشی ده با إن شاء الله يبقى هالكسي گلک سپاس ولی برنامه آوازین زیرین لهزوه ام هاتن گنده کفیفه ام شاش نکن ام هاتن گنده کفیفه آفی فایک مکر میوان اکران ما حتی هفته یک دی برنامه یک دی میوان یک دی ببینند خوشیه ده ده حسيت قومك مية بورقري خواك ما يجيراد بيجن هوي عندك كوي مدوى بركة عزبي شي محمد زيلي تبي جنبابي سين قارون اشتن البندارة بتعوي عندك كل تيب سي قلابي بكبي دبي دري ميركي موسيقى بخارو ناب قلقلا كراجو كش كش قارب يدنيا ندي عند روجاي كبري قاري بيكي قزلا دارا بيش بريش المودر بكي دان البجنو بالا بابي سلي سواري بطائر هايوي المرة بنيد بي قشنا تبكشي قالوا براو جابي قوي آخ دای وی 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 ای وی 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 نحسد قوبك مي بورقري وي ام قوبنجي صدو بيزار قوب مبنجي نقلو باري المرة بنايش بويا يا سورو زري ايش حمود طرزي ابراو ايش حمي رنجي عند كل تيب سي قلابي بكبي دبي دري ميركي موسي كري في بخارو كي ناب قلقلا كراجو كش كش قارب يا دنيا ندي لروجاي كبري قاري بكي قزلا دارا بيش بريش المودر بكي دان البجنو بالا بابي سلي سواري بطائر ايوه المرة بريد بيش كي نادر ملو ميقي قلب راو عشيرا رنجي يا موخ آخ دای وی 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 ای وی 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 نحسد قومك مي بورقري وي زيب دارا بيش بريش المود قدم دارا قام زناب تشلاك عندك كو قدر وياز يا قربي عالمي الجوري ياز بقولا الجيرين دي فايدة ناك عندك كل تيب سي قلابي بكبي دبي دري ميركي موسيقى بي بخارو كي ناب قلقلا كراجو كش كش قارب يا دنيا ندي عند روجاي كبري قاري بيكي قزلا دارا بيش بريش المودر بكي دار البجنو بالا بابي سلي سواري بطائي عند حيفاي من نايل وقشتنا بابي سلي سواري بطار حيفا متيل وي حيفي عند ويدنقير ناماي عشيرا رشكوتا ويرجم حوت يتموي ولا حوت يتموش كشنا براكي براي
قلب راو باورناك يا وزی چوم پیشوان چیوانا من گوم خدا که از این جمعه بیار بر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده